باژارê Helebê komeleya Lêlûn bi baweriya ku çand û ziman bingeha nasnameya gelan e, xebatên xwe yên çandî û civakî li bajarê Helebê berdewam dikin. Komeleya Lêlûn hewl dide nasnameya Kurdî biparêze, di heman demê de bibe pirek ji bo hevgirtin û nêzîktiya hemû pêkhateyên Sûriye. Ev komele ku di nava şirt û mercên dijwar de bi taybetî di dema êrişên li ser taxa Şêx Meqsûd de ji aliyê komeke ciwanan ve hatibû avakirin di serî de wekî destpêşxeriyeke mirovahî ji bo alîkariya xelkê dest bi kar û xebatê kir. Lêlûn giringiyeke mezin dide fêrkirina zimanê Kurdî û parastina folklor. Di nava çalakiyên komeleyê de dersên zimanê Kurdî, perwerdeya müzîkê, dîlan û folklorê ji bo zarok û ciwanan cih digirin. Îca ji bo ku em zêdetir li ser karê vê komeleyê rawestin, Zîlan İbrahîm berpirsa beşê çandeyê komeleya Lêlûn ji Şêx Meqsûd li gel min e. Zîlan xanim tu gelekî bi xêr hatî. Sağ be. Komeleya we komeleya Lêlûn navê xwe jî pir xweş e. Piçekî ji me re pênase bike wekengî ev komele ava kir, kê ava kiriye? Serçavan em wek komeleya Lêlûn a civaka mirovî di gelek mijaran de em dixebitin kar dikin di milî çandî de, di milî civakî de, di milî mirovî de. Piranî karê me li ser karê çandî ye. Ez Zîlan İbrahîm berpirsiyarê beşê çandî di komeleya Lêlûn de me. Berî vê sê mehan piştî bûyerên ku li Şêx Mesûd çêbûye em wek ciwan keç û xurtên Kurd li Şêx Mesûd kom bîn û me pêşniyar kir û me rixset qediman hikûmeta demkî ew jî me re qebûl kirin û me re erênî bûn li Şêx Mesûd. Baş e çi bû sedem ku we komeleya Lêlûn li Şêx Meqsûd ava kir? Sedema avakirina komeleya Lêlûn me dît hewceyetek mezin heye ji bo parastina çandê, zimanê Kurdî, bi taybet piştî mersûma sêzdeh ya ku Reîsê Sûrî Ehmed Şerع derxist, giringî da ziman û çand. Ev jî bû gavek erênî bû ji bo hemû gelan, ji bo hemû pêkhateyên di Sûriyê de bikaribin zimanê xwe, çandê xwe biparêzin. Em jî wek ciwanên Kurd me dît em dibînin ku ziman û çand bingeh e. Li ser vê yekê me dest bi karê xwe yê çandî kir, fêrkirina ziman û fêrkirina mûzîkê, stran, guvend, wênesazî û çalakiyên çandî. Baş e. Navê komeleya we pir xweş e. Îca ji temaşevanan re zelal bikî ka ev nav ji kwî derê hatiye? Bi rastî erê ev nav ji çiyayê Lêlûn hatiye, çiyayê Efrînê, çiyayê Lêlûn. Ev nav ji bo Kurdan xwedî giringiyek dîrokî çandî ye. Me jî xwast em navê Lêlûn hilbijêrin ji bo girêdayî wê yê çandî. Baş e. Li Helebê zimanê Kurdî qedexe bû. Îro daxwaza zarok û ciwanan ji bo fêrbûna zimanê Kurdî çawa dibînin? Hûn di nava xelkê de ne? Bi xwedê gelek îqbal heye di milî ciwanan de. Lê zarok hinkî zeîftî heye ji ber ku malbatên neqebûlkirin cem wan hene. Lê di milî ciwanan de gelek îqbal heye, dixwazin fêrî zimanê xwe bibin, fêrî çanda xwe bibin. Pir baş e. Îca hûn ev dersê zimanê Kurdî bê beramber didin? Yani derfetê we yê aborî têrê dike yan jî hin alî heye ku piştgiriya we dike? Bi xwedê mamoste ew bê beramber e yanî mecaniyê vê pere ye ji ber ku ziman mafê her kesî ye yanî. Hin kes hene nikarin yanî ew feqîr nikan halê wan madî nikarbin em me xwast em were bibin alîkar hin yanî meriyên me hene yanî hevalên me hene, dostên me hene me re dibin alîkar hin li Ewropa hene, li vir hene û dixwazin xizmeta vî gelî bikin ew piştgiriya me dikin. Gelek Lê hin xwendekarê we aboriya hene me sîndar e. bi taybetiyên ku dixwazin fêrî zimanê Kurdî bibin?
اره پکاتین عرب جی هنه مسیحی جی نغمه ده هنه دخوازم فری زمانی به تایبەت زمانی کوردی ببن. يعني بهجمار تتكايش مر بيجين ها چند بگشتي يعني هجمارا شاگرتي و خوندكاري وي وانين یه زمان دبن ایوانین زمان او حاليا 15 کسن 15 خونده کارن. تا قلت بيكاتي دنجي نافدنا يعني ام دزانن لحلبة چركس هنا ارمن هنا سريان تركمان عرب اره او جی هنه عرب جی هنه ارمنی جی هنه فری زمانی کوردی دبن. تشتكي دنها برسا پروردهية يا خوندنه بزمان دايكه دناوا كردين روج آوای كردستان ده پرسکه کو گلکی لپیش و روژه بو پرورده بزمان دایک دبستانا جپولایه که حتی زانینگه بقدینن بداوی بکن هون چد بیجن وکا جوانین کرد لحلبه دا خوازاوه چیه؟ دخوازه ما کو زمانی ما واری پارستن و هم فری زمانی خوبن و نفس نو بزمانی خوب آخفن بزمانی خوب نفسینن ام زاروک خوب فری زمانی دایکه بکن. يعني انها اگر لتا خاوه شيخ مقصود دبستان فرمي بين وكرنو ريبازن خوندنه يم بزمان كردي هبن هونه بچنوان دبستانان يان دبستان بزمان عربي البته اما بچن زمانی دبستان زمانی کردی. افدا خوازيا ويا هون ج حكومته دكن جبرك هون سازيه كن تومار كرينا جيل جم حكومته اره باشا اللي قال سازيه دن هوا هنگیا و چاویه سازی و رخصنه دن لحلبه تکلیا وان بوره هیا یا وان یا و بکیجان سازیان ره هیا بخده تکلیه من قالك باشن بن جمعية كمالين تشركسيرة سريانيرة زيارات مهنة أم بورا هفرا بر بشلاكي كل دارخست بكمالية عربرة هي مؤسسة قلب لقلب الباجر حلب ما يعني قالك تكلية ما باشن بهفرا أم دخازن برمانجا ما أفكو بريا هفكاريكو أم خدمتا بيجي واكي بكر زحمتی و آستانگی تینا پیشیا و پیشیا کارو خباتین و خده أستنجين ما نقبول كرن هيا ملي مالبات عندها تديت رجيمة بحث زمان قد خكربو چاند قد خكربو يعني كسي نكاني سر چاند خب أخفيا بزمان خودان كرا أفهن يعني هم فكرة رجيمة بحث هين هيا يعني هن نقبول كرن هيا ملي مالبات عندها أف أستنجي كو أم دبينن باش اجاتو وکا خانمك وکا برپرسك جي یا وی کومله پیاماته جبو مالباتین کردچیه لحلبه دا کو زاروک خو بشینن بوانین کردی فری زمانی دایی که ببن براستی آرمانجا ما پیام ما و کماله لیلون کو ام زمان خواد چند خوب پارزن کو نفس نو به زمان خواب آخفن به زمان خواب نفسینن و کو همو پکاته به هفجیانی و برز کردن هفرا جیان بکن کو ما فنوان ین چاندی یان چاندی و یان زمانی دستور یانو دا وار پارستن ام جی باورن کو سوریانو به ولاتا کجبو همو پکاته بو پازده گلانه روژا زمان کردیه و چو چالاکی هنه و حاضری بو چالاکیان کریه براستی ام تدید من ام آوا کریه در کریه لیهین حضرتی ام دکن اره جبو زمان ما حضرتی جبو چالاکی کچاندی کریه باشه دورج مجارا کار کامله و تو بخوشی الشيخ مقصود رودنه پشتی وان گوهرتنین داویه الشيخ مقصود گلک مالبات کرد و گریان مال خلوه دریلوه تاخه روشاوه چاوایه بخده روش آرامیه قالك مالبات فكرين يعني إدي تأقلم كده بي إدي أم بهافرا جيان دكن همو بكاتا بهافرا تأقلم دبن روشا خدمت گزاری باشه تا گوت کو اولکاری هيا خدمت گزاری خدمات باشن بخده باشن ونا باشن يعني هناكي زعفتي هيا
زعفتيت كيجان ملي دهيا يعني كيجان آلي هين كيماسي هنا زعفتي دملي باقجية دا دملي يعني ريخستني دا فوضى هناكي هاي يعني هناكي دملي باقجية دا هنكي دملي خدمي دا هنكي ضعيفة. زیلان خان وەکی دنجی تهێزێن سەربازی دناوا تاخێدە پەیدا دبن یان نینن؟ أريلة هنا أو قال لك هيز هاني يعني دبن أفا دبن قەزام ئەمن العام هەنە لە ناوا تاخان یان لە دەردۆرێ أري هنا أري أو أركا خرا دبن وأري هنا وبملات را دبن علي كار. باشە پڕ باشە ئەم گەلێکی سپاسیاتە دکەن هێویا سەرکەفتنێش بۆوە و کارێوە دخوازن زیلان ئیبراهیم بەرپرسا بەشە چاندەیە کۆمەلەیە لێلونژ شێخ مەقسوود تو میێوانامە بووی. صاغبي أمجي قال لك كيف خاش بون وإن شاء الله كملا يلينون الهر دربي أم تخازن الحمل الرقية العفرينة الهر دربي هبي هەر سەرکەفتی بن العفرینێ هەیە کۆمەلە شاخێ کۆمەلەیە؟ أريل عفرينة مركز مية أساسي العفرينة لمج حلبة دست بكر وتلعرن هبه بطيبات جهة كرد لجيان دكن وهر دربي اللاطقية هبه والحمي هبه والرقية هبه وندورتر ناچن بالي قامش لو حسك نافشة جزيرة؟ تجد أول درب بري يعني كرد هنا أو بكاري خارد بن ليد باجار دن أم كاردكن يعني أم نكا حضرتي جت العرارة دكن حماية اللاطقية رقيرة عفرين يعني الباجارين جداين سوريا جي هنا كارو خباطة خوبكن پرباشە هەر سەرکەفتی بن زیلان ئیبراهیم بەرپرسا بەشە چاندەیە کۆمەلەیە لێلونژ شێخ مەقسوود تولگەل من بووی. صاغبي أمجي قال لك كيف خاش بون وسباسي أوادكن كوا جيرينجي دا كارمة هەر هەبن.